haba Nord Kivu haba Sud Kivu so ni intambara ngiye gutangira AFCM 23 niva ku mpapuro tureba gutya gutabaza sicyo kubwiye nteye matangaza baye menshi niva ku mpapuro ikajya ku mututu w'imbunda irafata Uvira irafata Baraka irakomeza Kalemi aho ni muri Sud Kivu tureba hano Nord Kivu irafata Walikare izakomeza Kisangani ibizakurikiraho muzabimbwira kuko ubu nonaha AFCM 23 irakicaye ku ijambo rya Amerika nirirengaho ikavuga iti twebwe bitewe n'ibiri kuba tugiye kwirwanaho Amerika izakora iki keretse Amerika niza kuyihagarika iyo ntambara y'ubwayo izakora iki kereka niza kuyihagarikira kandi ntabwo izaza Kinshasa izarira nk'impinja genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, rikazere ko umeze neza cyane udukurikira umunsi ku munsi ushaka kudusanga ku Rugendo Online TV ukadukorera subscribe imbaro bwa mbere winjiye muri uyu muryango ndetse no kuri Inside Rwanda TV hose tuba duhari tuba tuhabaye tumeze neza cyane. Reka nizere ko wowe udukurikiye ugifungura iyi video umeze neza kandi kuba umeze neza nibyishimo kuri twe. Nitwa Gakire Samu ndaramutse ndiriwe meze neza ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert sympathique uraho urakomeye. Yego meze neza Samu meze neza nta kibazo. Yego namahoro namahoro buriya ijambo amahoro rirakomeye. Amahoro ku giti cy'umuntu ubundi amahoro atangirira mu nda. Isoko ya mbere y'amahoro isoko ya mbere y'amahoro ni ku muntu ku giti cye. Kandi ngo buranga umutekano amahoro bya mbere bitangirira mu gifu. Buriya muntu wariye ibyo babyita food security. Umuntu wese udafite umutekano w'inda ntaba hari ntabariho ntaba neza. Yego ibindi byose buriya byava mu nda bikajya kubo muri kumwe mu rugo gubihera ku mugore n'abana. Yego cyangwa n'abavandimwe nimba uba mu rugo n'abandi mu muryango. Yego mu muryango. Yego byaba mu muryango bikajya ku muturanyi. Ubwo bisohoka mu rugo rumwe bijya ku wundi kandi iyo bivuye muri rumwe bijya ku wundi babiri kototera igihugu. Naho bigenda bigakururuka bikagera ku mupaka bikajabuka ingamba z'ubwirinzi. Ahandi haba hari ingamba z'ubwirinzi burya naho birangirira naho burya ibyo hirya ntago biba bitureba ariko nanone bikongera bikavuga ngo buriya yo umuturanyi wawe inzira igushya ukwiye kuba uwa mbere mu kumutabara. Yego kuko umuriro ntawamenya niyo mpamvu yo ibihugu bituranye kimwe kitarimo umutekano biba bihangayikishije icyo bituranye kuko bavuga ati iyi ntambara yakururuka uyu mutekano muke wakururuka natwe ukatugeraho. Niyo mpamvu umutekano iyo bavuze ngo umutekano uba ugomba kuba regional. Yego umutekano ugomba kuba ruwa hose bose bawufite cyane. Reka twigarukire mu biganiro byacu duhere ku matangazo. Ntabwo navuga ngo itangazo kuko AFCM 23 iri gusohora amatangazo cyane yakubiswe kandi iri gusohora amatangazo yakubiswe buriya ntuzabona irya mbere ukabona irya kabiri ukabona irya gatatu nta rya FRDC urabona uzamenye ku ruhande barukubise noneho ubu ngubu se AFC iri gukubitwa. Hari ukuntu ibiri kuvuga ngo turi kuvuguta umuti ariko sizira drone. Urabizi ko yo drone hari igihe cese dahindura hari igihe ahindura system akagenda ariko papa tuve ku bya drone ahubwo dufate nk'aho arizo zivugwa ariko na live kuri tele urusasu ruravuga. Ruravuga pe Erega ntago bari abo bahanganye nubwo tuba turi kuvuga abantu bakavuga ngo turi ku ruhande twebwe ntago ntitwogeze intambara nta nubwo tuba turi ku ruhande ubwo tuvuga ibihari. Tuvuga ibihari tuvuga makuru y'ibiri kugaragara ibiri kuri tele. None se reka nkuba wese wananirwa kuvuga ibihari nyine ukavuga ibidahari. None ubuko turi kuvuga ko bayimereye nabi nuko ari byo birahari biragaragara. None se umuntu asohora itangazo rya mbere avuga ko yakubiswe agasohora irya kabiri avuga ko yakubiswe agasohora irya gatatu avuga ko ari gukubitwa atari gukubitwa. Nose bari kwitatsa biba bihari kuko ibi rero bitandukanye na bya bindi kandi none uza hano bitandukaniye. AFC iri gukubitwa idakubita
iri gusohora amatangazo. Ubundi kikubwira ko nayikoze akantu ubu birarekereje ubigiye gukora ikintu kinini. ariko reka nkubwire ntimaze gusohora amatangazo arenze rimwe abiri. hari ibya FRDC wari wabona? nta na rimwe. ntaryo wari wabona. ariko ubu iryo uri buze kubona iryo uri buze kubona ubu bari gutegura. ni ukuvuga ngo impamvu ya byose ibi bintu bimaze gusobanuka kandi n'ubushize mu kiganiro narabikubwiye. urabona ubu nonaha FRDC ubu nonaha turi kuganira nonaha turi gukora iki kiganiro FRDC n'abambari bayo byose bose bari mu munyenga. yongereye imbaraga. uri kubyumva? bari mu munyenga. yego bari mu munyenga, bari mu byishimo. uri kubyumva? ubu nonaha uvuze bahita bakuzanira amafoto n'amashusho bakakugarurira n'aya matangazo ya FC 23. ikiba gihari rero ni ikihe? ubu nonaha njye cyo nakubwira nuko FRDC n'abari aba mercenaires n'abarundi na za FDL n'abari abazalendo ubu ku mirongo y'urugamba bahagaze neza pe. reka nguhereza akantu. ubundi yewe byarancitse nta nubwo twize tubikoraho n'ikiganiro. hashize iminsi 9 none hashize iminsi 9 buri muzalendo yahawe amadolari 350 yo kuguramo itabi. oya yo kunezerwa ku kazi kabo yo kugira gute. buri muzalendo ndanabifite hubwo sinzi nazo tushobora no kuza kubishyiramo sinzi ukuntu abyibagiwe. buri muzalendo hashize iminsi 9 yahawe amadolari 350. bati no mutavuga ngo ni 340 ni 350. uzi impamvu ibi bitanshimishije? yego kuki ufata umurundi ukamuha 5,000 yego ugafata umuzalendo kandi buriya reka nkubwize ukuri muri iyi ntambara amanota y'abantu barwanye ku gihugu cyabo n'ay'abazalendo nibo barwanye ku gihugu cyabo, nibo bantu bagerageje byibuza na gake ko gutanga AFC kugira ngo idakomeza ibe yarageze Kinshasa. ariko hakozwe n'abazalendo. ariko mvuga igitangaje abazalendo babazaniye amafaranga havutse ikibazo umubare wabo ntabwo uzwi. urumva umubare wabo ntabwo uzwi. amafaranga ajya koherezwa yoherejwe byanditse ko buri muzalendo agomba kubona amadolari 350. noneho abazalendo bari kurwanira mu bice bitandukanye. abazalendo bari muri teritwari ya Uvira n'abari muri teritwari ya Fizi nibo bazwi neza naho bari, ni nabo babashije kubona ku madolari 350 buri muzalendo. abarika bari za Mwenga, bari za Sanja, bari za handi hose no kutabamenya umubare ntabwo bafashe kuri ayo madolari yose, ahubwo bo bagiye bohereza nk'amadolari y'abazalendo 100 cyangwa se 200 bagasanga ni 1000. bamara gusanga ari 1000 wari ufata amadolari 350 bagasanga ari gufata nk'amadolari 60, 70, 80. icyo nacyo cyo gihe cyabaye ikibazo, ariko barakibaza baravuga bati ikibazo rero dufite kiraterwa nuko natwe ubwacu umubare w'abazalendo ntabwo uzwi. vuga ngo nta barura ryo kumenya abazalendo ari bangahe. oya none Yesu natangaza aravuga ngo dore igituma tujya tumenya umubare w'abazalendo. ngo reka dufate urugero igihe AFC 23 yazaga igafata umujyi wa Uvira, ngo ikimara gufata umujyi wa Uvira ngo n'abarimu ba primaire n'aba secondaire n'abaganga bahise baza bafata imbunda binjira mu kizalendo. ngo se ubwo ngo twamenya ari bangahe baje. urasa ntago bakora ntuza iki iyo bagiye kukubentegramo kubinjiza mu gisirikare ntago bamenya. wowe hari amakuru udafite muri wazalendo. umuntu wese ubonye yifitiye inzara ahita yambara tena akaba kabaye umuzalendo, kubera yuko iyo bakimara kumva ko haje udufaranga, kumva gusa ko haje udufaranga urese abo umuzalendo. kandi muri wazalendo nta uhejwe, uje wese ahita ajoininga. ariko bya uzi ko Purusi ari umwe mu bazalendo bakuru. ubundi umuzalendo mukuru utabandi ni Tshisekedi, niwe president w'abazalendo. noneho intumwa ye kuko aba bazalendo n'ubundi nabahariya muri biriya bice abo muri Eastern Congo. bafite umudepite witwa Miringanyo, bakagira boss wabo witwa Bitakwira Justin. noneho rero Jean-Jacques Purusi Sadiki niwe guverineri wa Sud Kivu, niwe noneho uzi na buri muzalendo. wa mu general wabo generale w'abazalendo Yakutumba William. we na Kaniki, niba ari Kaniki niba ari Kanaki simbizi. bariya rero bo Yakutumba buriya Yakutumba buriya ntabwo yari umuzalendo. ndabizi yari mayimayi Yakutumba. buriya uriya
kuva muri za 1978 yaribereye mu mashyamba, ntabwo yumvikanaga n'ubuyobozi bwa Kongo. Tshisekedi niwe wenyine wavuze ngo bariya bamayimayi ya mitwe 250 bajyaga bavuga iba muri Kongo ihora itesha umutwe Kongo. Tshisekedi yaravuze ngo no, from today nimubahereza imbunda, noneho mubagira bakomba. Reka mbwire bari abazalendo, nubwo twe tukibita abazalendo banahinduriwe izina, bitwa bakeze. Aya naba patriote n'abazalendo. Buretse nkubwire se ubu bitwa rad. Rega wazalendo ntago ari izina ribi. Buretse barabihinduye kubera impamvu iri politike nshaka kukubwira. Uri kubyumva? Kubera impamvu iri politike nshaka kukubwira. Ubu basigaye bitwa rad. Uri kubyumva? Reserve Armée de Défense. Bya bindi twebwe hano mu Rwanda twita Reserve Force. Uranyumva neza? Okay. Ubu none wazalendo baracyitwa wazalendo nyine gutyo nk'izina bahawe nk'abapatriote, ariko ku ruhande rwa leta iri kubapresenta. Uri kubyumva? Bashatse gusiba cyakire cyo kuvuga ngo Tshisekedi yahaye abaturage imbunda. Uranyumvisha neza? Babise rad. Reserve Armée de Défense. Batozwa nande, batorezwa he? Mu magambo make kuva ari Reserve Armée de Défense ba Kongo, ubwo imyitozo bayihabwa na Kongo nyine kuko yo irabemera nk'ingabo ziri hariya zakwitabazwa igihe bibaye. Uriya yo umusirikare ari reserve abari nimba bavuze reserve aba yarigeze kuba ari active ari mu gisirikare. No kuvuga ngo atandukanye na demobe. Urendagira ngo tubyumve neza. Atandukanye na demobe. Mu magambo make hari abantu bakurwa mu gisirikare ku mpamvu zitandukanye. Muri bo hakagira abavamo burundu, ariko hakagirwa n'abagenda bakaba bagiye hariya bati mwebwe nta kibazo muri hariya, none nta teni mufite, nta mbunda mufite, ariko once a soldier always a soldier. Nitubakenera ejo turabafite mwebwe, iryo tsinda rirahari. Nabariya rero niko basigaye bafatwa na leta ya Kinshasa. Niyo nayo mpamvu ubona isi yose itagiza ngo ibavugeho. Barabaretse. Ariko hari ikintu kibi bajya bavuga kuri Kongo. Hari ikintu kibi ujya wumva. Narakubwiye ngo Kongo ni nyirimari, Kongo ni nyiribyago, Kongo ni nyirabantu, Kongo nuko imeze. Ibaze ko Kongo idafite icyaha kimwe cyo mu ntambara, ahubwo ibyaha byose byo muri iyi ntambara iri kuba biba biri kuri AFC. Erega AFC hari kigomba kumenya. Ntabwo ari leta yemewe. Ni nyeshyamba. Ahubwo iri kurwana na leta yemewe. AFC hari kindi irakizi, ntacyo nshaka kuyigisha, byose irabizi. Irabizi ko hari ubutaka ya Libye. Iburiberi iburwaniye. Hariya bura baracyari nyeshyamba. Uri kubyumva? Ibwambura leta. Imaze kubwambura leta, ya leta ujya wumva hari abantu bavuga ngo ushobora gutsindwa urugamba ntutsindwe intambara, cyangwa ugatsindwa intambara ntutsindwe urugamba. Sinzi ukuntu bajya babivuga. Bisobanuye ngo nona ushobora gutekereza ko leta ya Kinshasa yaba yaratsinzwe, ariko ikaba itabigaragaza. Ugatekereza ko AFC M23 yaba yaratsinze kubera yuko ifite ibintu biciyobora, ariko ikabiburiramwe amahoro ikakomeza kugabwaho ibitero. Uzi icyo bisobanuye? Bisobanuye ko leta ya Kinshasa ifite ikibazo cy'uko yambuwe ubutaka, ari leta legitime, ibyo ikora byose rero iri kwirwanaho. AFC rero yemeye gufata imbunda ikarwana, igomba kwihagararaho. Iri kurega leta iri legitime kurinde. None bavuga ngo uburenganzira bwawe urabanza ukabuharanira. No kuvuga ngo AFC M23 yemeye gufata imbunda ngirwana. Uri kubyumva? Nta yindi nzira nimwe nayo irabireba, nta muntu yishyigikiye muri iyo mirwanire yayo, abenshi barayirwanya. None se iyo yandika amabaruwa hari ibiri kuyandikirana, irandika imwe, ikandika ebyiri, ikandika eshatu. Leta ya Kinshasa ikagenda igasinya amasezerano ya CCRF, ikabisinya muri Amerika, ikabisinya Doha, ikabisaba Rwanda, ikabisaba muri Africa Union, Tshisekedi akabitangaza, Tereze Kayikwamba akabitangaza, umunsi wo kubyubahiriza leta ya Kinshasa ikohereza drone. Ariko ibi bintu ngiye AFC biri gukora ngenda byemera. Byo kugira gute? Byo by'amatangazo. Nyine nanjye ndabyemera kubera yuko aho byemera ni yatangaze, ariko nditange menshi. Nditange
menshi bino si ukwandika si byo kwakanyuka ntitange menshi ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga jyewe AFC M23 nta muntu uyifitiye impuhwe ahubwo yo nimba ifite target ifite icyo ishaka ubu se yo ukeka ko itabizi irabizi ahubwo iravuga ngo reka ntanga umugabo ndakeka ko nabo nubwo basohora aya matangazo yanditse ndakubwiza ukuri ko ku rugamba ntago AFC M23 isohora amatangazo ngo bahagaritse ingabo ngo muyemuretse ngo twubahiriza agahenge ubu nureba yego nureba ukuntu bari kubahonda ukuntu bari gukubitwa yego sinubishe Rubaya ese ubundi Rubaya bayitangiye saa 10:00 za mu gitondo iyi Rubaya yahawe Amerika yihawe na Kinshasa na Tshisekedi itari mu bice agenzura yego ubu niramuka ifashwe na Amerika koko ubu Tshisekedi n'ubundi ntazaba afite n'uburyo bwo kuvuga ati Goma nayo ndayibahaye umva ibanga rihari urumva neza nimba ibice AFC M23 ifite iri kugenzura Tshisekedi afite uburenganzira bwo kubitanga umva ibanga rihari Tshisekedi afite uburenganzira bwo kubitanga ku mpapuro ariko nta bushobozi afite bwo kuvuga ngo nimugende muhafate abibwira abo banyamerika kuko ntahagenzura uzi icyo bivuze biriya Tshisekedi yatumye Amerika kuza kuharwanira izana imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo kuko barayihahaye yizirwane nibyo rero utangiye kubona kandi Amerika ntizaza kwirwanira yo bwayo hariya izatuma nde Tshisekedi nkubwira Amerika ibera Amerika nkwereke Amerika ibera Amerika tuzi ko Tshisekedi yafashe ikirombe cya Rubaya ikagihereza Tshisekedi ntiyajya Amerika kuri Amerika itsoke ariko Tshisekedi yanatanze raporo ko icyo kirombe aho kiri nubwo tukibahaye rihari mu biganza byacu Amerika ati harya mufite igisirikare bati mufite ibikoresho bikeya batese wabahereza n'ibindi bikoresho nabo ba mercenaires ko twumvise ko bahari nabo bandi ko bahari hari cyo mwazongeye kongera ingabo hari cyo mwakora na Angola yohereje special forces n'abatanzania ujya mva bavugwayo tubibahaye ibyo bintu hari cyo mwakora leta ya Kinshasa iti nubundi twebwe ibyo nibyo twari dukeneye Amerika iti kuva ari byo rero mwari mukeneye natwe nibyo dukeneye tubahereza ibyo mudusaba mu kubita abo bantu bahave uzi ikintu buri Amerika ibitumye Kongo nkuko mubitubwiye mugende mubikore kandi mubigereho kuko nimutabigeraho nimba twabahaye ibikoresho tukabaha amakuru y'ubutasi tukaba turi birimo turi gukorana namwe dukeneye ko imbaraga z'abasirikare bari buze kuba bari kuri terrain izanye imbaraga ziri kurwana Rubaya uri kubona ko noneho ku ruhande rwa leta ya Kongo biminjiriye mwagafu yego nibyo ndi kukubwira ko hariya bahahaye Amerika igomba kugerageza kubafasha bakareba ko bahagaruza bavuga ko ari ingabo za Amerika zimanukiye ziri simbizi ariko ni kukubwira ko hagomba kujyaho imbaraga ku buryo leta ya Kinshasa igomba gukora ibishoboka byose kugira ngo igaruze ikirombe cya Rubaya ahubwo ibyago bya Kinshasa ninanirwa kugaruza ikirombe cya Rubaya Amerika izayireka kuki se Amerika itamanura ingabo zayo ibyo byihorere nguze isamabuye yabo se ihari ariko reka nkubwire uribuka bajya gufata Nicolas Maduro wo muri Venezuela uzi byaratwangaye mu mafaranga menshi miliyari 3 z'amadolari ya Amerika gufata Nicolas Maduro byatwaye miliyari 3 z'amanyamerika n'abasirikare ba Amerika barahagwa nubwo batabibabwiye ngo mubyumve n'abasirikare ba Amerika barahagwa abandi ni inkomere no barabacitse amaguru mu gufata Nicolas Maduro bababwiye operation yarangiye ntibavuze abasirikare babo barashwe ntibavuze abahaguye abahakomerekeye ntibavuze na dépense byatwaye bategereje ko Amerika izazana abasirikare n'ibikoresho mu mamiliyari ngo baje gufata hariya se mu mamiliyari ntabwo bishoboka Amerika ifite ahantu ikora amabuye henshi uri kubyumva ahubwo se n'ubu tuvugana ubu urashaka kunyumvisha ko n'igihe Kongo yari itarahereza ikiriya kirombe cya Rubaya Amerika amabuye y'agaciro aturutse mu kirombe cya Rubaya ntabwo yageraga muri Amerika cyangwa yageragayo ajya hese siho hambere mu magambo make ntabwo Amerika yigeze ibura amabuye yo mu kirombe cya Rubaya ahora agerayo ahubwo biriya Kongo Kinshasa kubivuga ijya kubivuga no kuhemerera Amerika
kwari kugira ngo neza neza noneho ahubwo n'ubwo ayo mabuye yaba agera no muri Amerika bayibwire ko turahaguhaye noneho officially gira icyo nawe udufasha hano hantu. Nicyo kintu cyabayeho. Ibyo byose rero ntubifate nkaho ari ibintu Kongo izapfa kugeraho gutyo gusa, kuko it's a fight, ni intambara. Kandi mu byo nakubwiza ukuri, uretse ako kantu kitwa drone, nta bundi buryo Kinshasa yagera muri Rubaya. Bisobanuye iki? Izo ntabwo zari kuvugutirwa umuti. Niba basha kuvuguta umuti wa drone zishobora kugera Rubaya, Kongo irahita iceceka. Kandi n'ikimenyimenyi barahanura rimwe ebyiri eshatu tubona itangazo rya Kongo. None wumvisha abakongomani batangiye kwiyemera ngo ese ngo Kongo AFC mwari mwatangaje ngo depo y'amadrone naho zagurukirizwa Kinshasa ngo mwarahashenye, ubu ngubu ngibiri kubabaho ni ibiki? Urumva ukuntu abantu sometimes nabo baba batekereza bya cyana. None se amadrone ahagurukira aho ngaho kisangani gusa? Nyine baba bari gutekereza bya cyana, ntago baba bumva ibintu babira aho ngaho nababivugira. Ariko abo ubwo turi kuvugana Rubaya ihari ntabwo iracyari mu maboko ya AFCM 23. Utagira ngo hari n'imirwano yahabereye ku butaka. Ni igitero cya drone baramutse bagaba ahantu mu baturage. Nta nubwo ari ku birindiro bya AFCM 23 ya. Ni drone zagiye zirasa ahantu. Erega wowe nimba ubyumva neza, Kongo yiri kurwana mu buryo bwa chantage niko nabyita. Donc Kongo yo igerageza kudestabiliza ahantu hari hayobowe na AFCM 23 kugira ngo ikomeze igaragaze ko nta burinzi, nta bushobozi, ibyo bavuga ngo bararinda baragira no kubeshya. Bira nibyo leta ibirimo. Buriya ngakira gitero kiba cyabageze ku ntego hariya muri Rubaya, bahita banatanga report bakabwira niyo Amerika mwababonye. No kwirirwa babeshya ngo ahantu baranaharinze. Ariko nakavumu ngo bari bayisubije mu minsi. Ejo bundi ntabwo wabonye, ndakubwiye ngo haba Nord Kivu, ariko ngo Muzarendo yarakubiswe, haba Nord Kivu, haba Sud Kivu, hose imirwano yarakamejeje. Kandi nanabikubwiye naya madolari bamaze iminsi babahaye ajya mari byumweru 2, kubwiye ko hashize iminsi 9 hasigaye 5. Abazarendo barifashe baravuga ati tunakuja kurekipere aeroport. Gusa icyo nababwira cyo muri bya birometero 34,000 kilometero kari 34,000 AFCM 23 yafashe. Leta ya Kinshasa ntirasubira naho na santimetero 1. Ahubwo se ngo kanda imbere muri ho Side Kivu wumvishe ibyantuza ibyande ibya Purusi guverineri. Urakoze. Side Kivu mbere na mbere delegation ya MONUSCO yamaze kugerayo, ariko ngo M23 nayo noneho iyo delegation ya MONUSCO yamaze kugera muri Uvira yakiriwe na Jean-Jacques Purusi Sadiki guverineri. Guverineri rero mu kumara kwakira abo bantu hari message yabahaye, yababwiye ko nubwo baje aho hantu AFCM 23 muri sange iri ku birometero 20 gusa uvuye mu mujyi wa Uvira. Anababwira ko muri Remera AFCM 23 iri ku birometero 10 gusa. Mu magambo make ni nkaho yakababwiye ngo nubwo bwose muje hano, ariko AFCM 23 iri hafi. Nyamara coincidence so ruhurirane, ejo nibwo bari bafunguye umupaka wa Gatumba ubahuza n'u Burundi. Bamaze kuwufungura hahise haza MONUSCO, delegation ya MONUSCO. Icyo bivuze bagifungura umupaka w'u Burundi na Kongo hariya mu Gatumba, abanyamerika na UN baba bazi ubwenge, bo barabizi ko hashoboraga guhita kwatangira akavuyo. Urabyumva? Hashobora guhita hatangira akavuyo. Kandi bakakubwira ko AFC muri Remera ku birometero 10 uvuye Uvira, muri Sangika ku birometero 20. Ibanga ribiri inyuma, ubundi bategetswe ko baba bari ku birometero ziri ngabo za MONUSCO zigomba kuba ziri ku birometero 5 uvuye ahantu hari AFCM 23 no ku birometero 5 uvuye ahantu hari FARDC. Mu magambo make zigomba kuba zigenzura ubuso bungana na kilometero 10 uvuye ku ruhande ruriho AFCM 23 kugera ku ruhande ruriho FARDC. Ibirometero 10 ikaba zone tampo. Ni nayo mpamvu
utigeze ubona, yaba Amerika, yaba izo za UN Security Council, yaba bariya bose bavuzaga induru, ntabwo bigeze basakuza AFC M23 ivuye muri Uvira igahama muri Remera ikaguma no muri Sange. Uri kubyumva? Isubira inyuma ibirometero 10 gusa, ntabwo bigeze bavuza induru. bavugaga ko yari yabaga igomba kuba iri supposed gusubira Kamanyora. Ariko ntabyo yakoze, ahubwo yigire ku birometero 10 gusa baracecetse. Uri kunyumva neza? Uri kunyumva neza? Wabuze impamvu bacecetse? Kubera iki? Biri mu masezerano ya Doha hagati ya leta ya Kinshasa na AFCM 23 ko bitewe naho bageze ingabo z'umuryango w'abibumbye AFCM 23 izasubira inyuma hiri ibirometero 5, FRDC igasubira inyuma hiri ibirometero 5, hagasigaramo zone tampo y'ibirometero 10, ahasigaye ingabo za UN zikajyamo hagati. Ubu turi kuvugana nibyo biri gukurikizwa. Erega samureka nkubwire, nubwo uri kubona intambara kuri tele, urabyumva? Nubwo uri kubona intambara kuri tele, ibyo nakubwira udakwiye gushidikanyaho nuko impande zose zihanganye zanze kubahiriza ceasefire, ariko ibikubiye mu masezerano bagiye basinya. Uranyumva Sam? Ibikubiye mu masezerano bagiye basinya, buri ruhande ruri kubyubahiriza. Ibyo byo icyo bishe nagahe, ibyo byo ubyumve kandi ubyiteho. Uvira buri kugenzurwa n'abandi. Uvira centre, yego niho mvuga, mu buryo bwa politiki, mu nzego za leta, Uvira iri kugenzurwa na Kinshasa. Hariyo ubuyobozi bwa leta, inzego z'umutekano zihari, inzego z'umutekano none hazihari, none turi kuvugana hari FRDC, FDLR, Wazalendo, FDNB n'abamerceneri, nibo bari Uvira. ubwo siyo ntuza MONUSCO yagiye gukora mwiki n'ikimenyimenyi nyine hariyo n'imirwanire kuba, ntabwo ingabo za UN ziratangira akazi muri Uvira. Abo bose bafite kuhava, bahava batahava bo bazaba bashinzwe kujya hagati kureba uri burenge ku masezerano ya SSRF. Ibi byose uri kubona barwana, ndakubwiza ukuri ko ubu none turi kuvugana delegation ya MONUSCO yamaze kugera hehe muri Uvira, Purusa amaze kubakira. Bisobanuye ngo ingabo za UN zo ntizirajya muri Uvira. Igihe rero zitarahajya, shabara kubitana kabisa, barakubitana pe, ndetse ntibinagutangaze ko zishobora no kuhajya bagakomeza bagakubitana. iyi FARDC iri muri Uvira ariko ifite ubwoba ko AFC M23 anytime yasubirayo. Umva kuri guhari hubwo wowe wijijinganya, nimba Purusa aricyo kintu cya mbere yavuze, we wijijinganya, birabahangayikishije. wijijinganya, igihe cyo kujijinganya cyararangiye. Turi kumwe. Urabona iyi ntambara yongeye gutangira hariya muri Kongo, bavuye Uvira, haba Nord Kivu, haba Sud Kivu. Tubona iyi ntambara yongeye gutangira. AFC M23 niva ku mpapuro, tureba gutya iri gutabaza, sicyo nakubwiye ntiye matangazo abaye menshi. Niva ku mpapuro ikajya ku mututu w'imbunda, irafata Uvira, irafata Baraka, irakomeza Kalemi, aho ni muri Sud Kivu. Tureba hano Nord Kivu, irafata Walikare, izakomeza Kisangani, ibizakurikiraho muzabimbwira. Kuko ubu nonaha AFC M23 irakicaye ku ijambo rya Amerika, nirirengaho ikavuga iti twebwe bitewe n'ibiri kuba tugiye kwirwanaho. Amerika izakora iki? Keretse Amerika niza kuyihagarika iyo ntambara y'ubwayo, izakora iki? kereka niza kuyihagarikira, kandi ntabwo izaza. Kinshasa izarira nk'impinja. Mu magambo make, bitewe n'ibice AFC M23 ifite n'uburyo iri kubigenzura, niyo avansa ijya imbere, Kinshasa izarira nk'impinja, kandi muzabibona. Ndetse njye mfite n'ikibazo, iyi minsi yose ubona ishize, uratekereza ko AFC M23 iri kurya amandazi?
nayo yakinnye politike rero. ese babaye ari abagenduza aho baba bari iyi ntambara irashushanyije rega. uribuka bya 7,000 by'abakomando birutse gusohoka ese babijyanye hera ko nundi hari asanzwe harinzwe ubwo byo byagiye sasa aba bantu bari gukina aba bantu bari gukina ni ukuvuga ngo hari umuntu uherutse kunyoherereza ifoto yafatiye ku kibuga cy'indege cya Kalemi y'umusirikare w'umufisiye w'umurundi wiyambariye training ari gusohoka mu ndege inyuma ye hari kumanuka abazungu none abameriseneri bari kuyoborwa n'ingabo z'u Burundi wari ubizi abameriseneri bari kurwana ku ruhande rwa Kongo reka bano bazungu nta ntuza baba bazi ntabwo intambara zo mu mashyamba bazizi bazizi ikoranabuhanga uribuka baba mercenary b'i Burayi baciye hano mu Rwanda bagenda wabuze impamvu none bagiye kongera kurekrita aba mercenary wabuze impamvu batagiye i Burayi uzi impamvu se wabuze impamvu bagiye muri Amerika Latine kubera iki nuko